hoya phan ratchari amongwe kithur. BJP atum vote ranking pen sikili kachapahai pusi KDF atum pen pherang ke amailong kaningche. Hemare pia phan apran karmut alam pen hauragat along airset prung selatamon ke job. Kardom Lili Karbi birta thanbang samidurmi BP on arjikta birtang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council klik among VP hamdeda phi Karbi Anglong along CEM among we apai japang chenglilo CEM komad lokik hipo CEM ang hoya phan MSC atum arplin bomlo Karbi Anglong Autonomous Council klik among we ham edlo non ke CEM among we pai jablilo MSC bang incorruptly angbong komad lo CEM ke hipo aprang abarim CEM tuliram rong hangma proton teron ma Mainte jagat singing tipo labang ke thom pen anpar ta komad ni dolang ma angkrak pen birta kalongdun atengke non owekimi angbong pen inut ke haidun rat akam sutame cepaduk perfect abang phua phan ji ke pek ponchi aphan kithik pontang alam ta chini don sota jikai pele 5টা EM ami pam aro amar bukajan LSC pura ami CM Karbi manu ejon MSC ami CM bonam bukajan LSC Lasi ahok pet mati CM ki khijima lake aporsi chinipo lapen laso alam ke Karbi Anglong talabir along ta chathan phurlo hithi kulat dampri dampro ingtat ke chua kulat lang ke so kejun akulat hemhong along anta CM komad loki khipo laso alam si pangphun monlo CM ang hoya phan chot kali MSC atum ta EM ke longdun jia phan songja po atum pen chathan palam so bom tanglo Ajahak IMC atum ke EM long le aprangta asonson arpu ke long ji aphan cepet dun bom tanglo CM magic chair along komatong kang ni long chine lake pini pinap ing hong nang chilang For signifying corruptly Arni District Press Club of Karbi Anglong Asahem along non-headjong Karbi Anglong Autonomous Council Klik Ahud Constituency in corruptly Adim along pen Bharatiya Janata Party atum ke hai aputha Karbi Anglong Democratic Forum KADF ahin pen Pherangke amai ke padopon Pherangke amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM barim surjarong pharkaning chepon atengki BJP asong atum amethang ajakong do pu ajok methang ajakong chahar jaksi aron repen ongdung award ke jokpon mate vote ragging pen chepahai ponlo Sarapathar constituency along Asansol abangke kadokawe award ke jok aphai pen akile award long pon thulok Bangso ajok lamhoi paledet apis damen lakha pame mesi ke hai alomate certificate pajir pon thurong abangke amethang ajakong si kachaharjak binong puta surjarong pharpen pherangke amai along ningche pon thu The party, while thanking the voters for their great effort, however take critical view of the entire election process, which undermine the democratic value of the voters by resorting to strategic rigging and manipulations of the poll in a selected polling station and constituency, so that the nominees of the state ruling party could return. We condemn the fact that most of the ruling party's nominees have been returned through strategic rigging by poll officer, and the nominees of the KDF have been victimized in the process. The unprecedented success of the KDF, despite the rigging done by the ruling party, proves that the people as a whole are keen to defend the autonomy of the hill people, earned through struggles and at various points in the history of Karbi Anglong, which is now repeatedly undermined and eroded by the national parties. Hauraghat Pandit Ghat Ahawar Misti Bali Arong Ame Karmati Hemari P Homsira Teron P Aphan Apran Karmut Alampen Hauraghat Thana along Airset Prung Selatamon Japon Pharo Ame Karatum Wosik Incorruptly Arni Hauraghat Thana Aphan Chakom Dampen Hemari P Teron P Aphan Kapathia Koi Kedo Ranjan Das Aphan Kokthat Pinangji Pusik Kehang Paching Khan Pon Akoi Kedo Das Aphan Rat Ariden Kapachir Chia Phanta Rat Atum Hauraghat Thana Akehoy Aphan Arpong Turlok Pen Hang Pon
das aphan nang pachon non pu alam penapi police la pen maker arada tum pupu ambong harlong penta jepang jar seroi pon airset room sedak temon kedo athe kelong pon atengke gedam tang osik truck arni hempen bar joy api osik cap arni doboka jabuna alang roi along misti bali arong asor mati hemari piece homsira teron pik ithitang arpum long pon lo laso alam ki along ka cherap angring long pen hauraghat police atum ranjan das aphan innangsi hemkang sam along warthot lo das aphan meglan along kok khat pinangji pu alam pen si radatum thurpak si hauraghat thana aphan chekom dang lo non malom so por phandi hina pharman virtang mointon ponik senang Cut News Channel again penangi tungkhanang wan pila Astro the talent show the artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lote ladak screen long kipi number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen arniwang hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield, Ishan Motors,
Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihinamo bhi buthot bertalang wangthulo. Non-Hedrong Socheng Dhenta constituency pen kilikehai abang phi kachirong pipila pen lumbajong constituency pen kilikehai abang phu. Roton teron atum rada parman si arjabji pusi ning arlo lamthe card news channel apherang ke aphan than pachini pon. Socheng Dhenta constituency along puthot kachirong pipi aphan si rada tum kilik pahai ponthu. Alang rada parman karja ponthu jialam kilik aning we card news channel apherang ke aphan than pachini. Menelak tum je nilipan lang Marata Palan Zipaduglo, Pini Partilo, BGP Partilo, and Tutamat Halo, government do upon the central bar steps the BGP government, Talatum, Metang area, Mamitang around, Stamelactum, development Panchimata, a job in Panalam to Putapilla, a so penally alam Tumpan Ninga Sam Canton. Lumbajong constituency pen kilik kahai ching abangpu roton teron alang litak Karbing long kapaching tour akam si klempon ji pusi aning rong alam kat new senala perang kepen kaching ki gache than ponahot ningje alang li kilik kahai jok rada phanta kurang tu pajur pon Lumbajong homostate apuni jetuke ejon ullekhojo প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ এইটো আপোনাৰ যিটো ইলেকশন আমাৰ নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত আপুনি বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী হৈ আহিছে বিজয়ী হৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুভৱ কেনেকুৱা নাই অনুভৱ এটোই লাগিছে যে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু সেই কাৰণে আজি মই বিপুল ভোটৰে জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এটো ৰতন তেৰণৰ জয় নহয় এটো বিজেপিৰ জয় লগতে ৰাইজৰ জয় গতিকে এই ইতিহাসিক যেটো জয় আমি এসডিসি সময় যেটো তেওঁলোকে 22 তাৰিখে কিমানটা সিট পাইছিল তাতকে আমি অধিক মানে সিট জয়যুক্ত হ'ম আৰু এই আখাৰে আগন্তুক দিনত ৰাইজে এটা ভাল সুস্থিৰ গভৰ্ণমেণ্ট পাব সেই আখাৰে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিওঁ West Karbi Anglong District Heroni Police Station Angkang wo signifying korapli arni ihum dangkrehi ni simen ke pon atra kaching koi pusik Heroni pen kat news channel apherangke birani hi pen bertanang pale wo signifying korapli arni Heroni Police Station Angkang Guwahati pen West Karbi Anglong Hawar jengkha longan simen ke pon bom atra kaching koi kate wara bang aphan kat news channel apherangke pen karju ponahot kache thandu na tengke tuara jam ke bila pen tuar ke hino ang tenalong motor so aphan ke pega hotsi kaching koi long pusi ningje pon motor hom so ke bang bom aphan towar ajam ke piang tenan ke pabang bete je phanta signal below seta ke bang bom ajong asap towar ke pek je phan adim ke pek pensi chingkoi nanglo puta ningje pon bang so truck cement ke wan loksi ton thong kebra pho ando an partat a truck pen ton phokep an doji pusi truck te wara bang ningje pon bangso kaching koyalo munit areng ho keso pon awilen তো কাইছে আই পেলাই মই লাইট দেখাইছো এই ব্ৰেক মাৰা নাই মই তো মোৰ লোক গাইছে ব্ৰেক মাৰিব লাগিব মই ব্ৰেক মাৰিছো অলপ কাটি পেলাই তো ডাইৰেক্ট টানি পেলাই লেফট সাইড ঘুমাই গ'ল কোৰ পৰা আহিছিলে মালটো গুৱাহাটী পৰা আহিছে গাড়ী ক'ত যাব এইটো জেংকা যাব গাড়ীখনত কি আছে সিমেন্ট আছে কিমান টন আছে 35 টন 35 টন গাড়ী আৰু মালটো লৈ কিমান টন হ'ব 50 টন 50 টন গাড়ী নম্বৰ কিমান 01DD9969 West
Birta bang kala pon sa kangton iglo laing bom thakat news channel domi thakme kurbang thu.